bothata e ka baba Yesu ba kae le mo senana ke tshwere bothata ne le ntate ya ba sa phela le mo senana ke tshwere bothata bana beso a ba sa phela le mo senana ke tshwere bothata e ka baba Yesu ba kae le mo senana ke tshwere bothata e ka baba Yesu ba kae le mo senana ke tshwere bothata ne le ntate ya ba sa phela le mo senana ke tshwere bothata bana beso a ba sa phela le mo senana ke tshwere bothata e ka baba Yesu ba kae le mo senana ke tshwere bothata e ka baba Yesu ba kae le mo senana ke tshwere bothata ne le ntate ya ba sa phela le mo senana ke tshwere bothata ne le ntate ya ba sa phela le mo senana ke tshwere bothata Karina ya bua thokolosi ya la palela la ka tokwen ke thokolosi ga di titimolo imolotsana moshanyana twa wa ka tokwen phela ke eme mabitleng ke holetsa ntate ke re ntate tapotswa ntate ha botsoe tlhale tshwata ke sotleile ke beile le tswa phatleng ke theile mo ditidi khutsana ke tsela dinkimedi ba re ngwane motho na mane e tshasa ya ka tokwen ha o ka le ka kopo ke mboka molati bo mashekesheke beilane Samba shula na mane tsaka ya ka tokwen ke tla ke mathele mola maiane ho bana ba le bua la kgo ke re ha ke le buang hantle lona le ba khotsi le a tseba bona nna ke ingwetse mo kana sefakwe di khutsana ke tsena di la mahetleng a ka ngwane motona na mane tsaka ya di khwamme le buang ha kwa bua ka ngwane no ba kwena hantle tibello e ka ba mo teng o ntlebetse mo kana sefakwe lebetse wa tseba ho bena ke ne ke khitha wa mo di mane fatshe le tshwata ke sotleile mo di mane fatshe ata panyamatsana manna e tshakata sa mau e ka ba bana be so ba kae ke bui ka bo moponi bo motlatsi bo mantsane ngwane motona bo nthabise e be ba kae bana be so ke itsenna ngwane motona le boang e ka re ke a solla ngwane motona ho di mane fatshe a ke tsebela ha ke na le mathata ke ema kae mo kana sefakwe ho betere ke ikisele no ka mane ke kanele bana ba ka mo disanyana tshote di matlo bwe mbalefe ale teng mo kana sekwanyela le ntate ya ba sa le mo senana ke tshwere bothata bana beso a ba sa le mo senana ke tshwere bothata e ka